Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimil akhlaq. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap atau yang mewakili beliau, yang saya hormati Bapak Camat sekaligus sebagai Kepala Desa Serean PLT, yang saya hormati Bapak Kantipmas Babinsar, mohon maaf kalau salah sebut, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, ibu-ibu, seluruh hadirin dan hadirat, semuanya saya hormati. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus kepada panitia yang sangat luar biasa, karena panitia peringatan Maulid kita berkumpul di rumahnya Allah melaksanakan salah satu syiar agama, yakni peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alena pada pak depu ngekik. Sungguh luar biasa banyak pahala yang diperoleh panitia peringatan Maulid. Peringatan Maulid syiar agama, tapi cukup sangat penting. Pentilade dia wajib tapi penting. Magina penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam 1496 tahun yang lalu, si sebuah pak datu asera pulonan natau lebe nari jajian canya waktu cedek miro alena to melebiki kepala desa ta baru beberapa hari yang lalu meninggalkan kita semua, meninggalkan kenangan, tapi 50 tahun ke depan narekode nengkani rampe DC naro pasti semuanya melupakannya. Maka ke yang ramopa, alhamdulillah luar biasa pengorbanannya 12 tahun lebih. Oleh karena itu, sebelum kami lanjut, kita doakan almarhum. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afuanhu. Semoga Allah merahmatinya, mengampuni segala dosa-dosanya, meluangkan kuburnya, menjadikan kuburnya adalah bagian daripada taman-taman surga, sehingga dia mengatakan ternyata alam kubur lebih nikmat dibanding dengan alam dunia. Dan memang Bapak Ibu, orang yang ada di alam kubur itu senantiasa mengharap doa dari orang hidup, terutama yang seakidah.
Angker kasi almarhum tajang ipak dongen na tau desa Seriang na sabak dek na nulen mela duang ngalena jadi ini na mela duang telu yang lawan ngitawi komate. Yang pertama adam pepole ripuang Allah Ta'ala. Yang kedua ia naritu papa salama pole ripuang Allah Ta'ala. Dan yang ketiga ia naritu papi nyama pole ripuang Allah Ta'ala. Kade pangulut ta Usman bin Affan na nigi te pas salama kula leku buru salama ni materu-teru letu mutama di dalam nasuruga na nigi te pan rasa kula leku buru na de gaga taulino de gaga pak di mondrin na mela duang ngina salama man rasa itu materu-teru sampai terjerumus ke lembah neraka. Ia naruh peratta ini yang ditinggalkan almarhum. Hadirin yang dimuliakan, ternyata betul 300 tahun na matena nabita lesi ampe kedona umma selengeh pada tempona di penijajian nabita sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bicara kasar na ideologi sian rebale ni tawe yang kuat menindas yang lemah tega ni si bengu-benguange ya malah perjudian tale-tale persinahan pun juga demikian. Oleh karena itu, seorang raja pada waktu itu, Malik Muzaffar, malah inisiatif. Pak depungan itu macewe untuk moki biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakirampengan atau egewe, alhamdulillah. Sifat-sifat manusia pada waktu itu terbalik. Magi napakoro nasabak diknesengi ampe kedona Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia naruto maka di sini nato malebiki peringatan maulid penting. Apa ilalena melo irampe ampe kedona Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah kepada Allah, bagaimana Rasulullah beribadah, dan bagaimana Rasulullah kepada sesama makhluk hidup. Ini kipuran no rampe-rampe ngakiri lalena iwatiri. Magiro na Nabi taman jadi patokan. Wang Allah Ta'ala jello keki. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Majapunar itu engkai ri alima lebina Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Akka cuiren paling makasih. Jadi khusus di umat selenge ede na tomake bu. Dek na to mapikiri maka damage malemba mani bawa nareko na sikola ujian mapikir itu aga jawabanna peko gicarana woki tapi kita apa maka de guruna lemba bawa dia nae neto bati rupa penadina. Itulah kita umat Islam dek na to mapikiri bagaimana cara kita berdagang, bagaimana cara kita bercocok tanam, bagaimana cara kita memelihara binatang, bagaimana menjadi pegawai, menjadi guru, menjadi pejuang dan sebagainya. De na to mapikiri alim babawan ni ko nabita. Wa Allah Ta'ala jello kaki. Aganna na ilemba nabita. Yang pertama akidahnya. Apa sewana Nabi ke puang Allah Ta'ala sekali dia mengucapkan la ilaha illallah dek metona gaga na sompalenge puang Allah Ta'ala mani bawah iya na romelo kilembah 10 tahun na Nabi ta rita nama pacing eta na Makkah iya rabawan na tariang puang Allah Ta'ala puatta dek gaga puangnya lainnya namoni ro berubah cedek mitawe makurang magi na marubata cede-cede magi na makurang mata periwi nasaba tau betami to arak kuresa ati matojo mito yoloi weh pacama keto matojo yoloi andra sami maki di sekolah apa kotor tapi nareko to seriange jangan 13 tahun 13 menit saja akidah dipaparkan insyaallah semuanya la ilaha illallah. Supaya mudah kita paham tadam pengeka yerori pancajinna puang Allah Ta'ala kami nama lebih idi rupa tawe de nagaga ya seta
Malebbi ki ibandingi apiwe, malebbi ki ibandingi waye, malebbi ki ibandingi batuwe, malebbi ki ibandingi tanah-tanenge, malebbi ki ibandingi olok-oloke, bahkan malebbi ki ibandingi malaikat. Jadi matandre itu derajatnya ibandingi malaikat. Agak butina, malaikat diciptakan untuk meladeni manusia. Leso-leso tengah beni sibuk ni malaikat Mikailu sapar ki dale waita nape ke paloko bosi siaga wanina nang ketawe ko sirama perluai sibuk malaikat Mikail mencari mana rezeki airnya orang di sidrap di wajo di sopeng untuk aga untuk idi lonalade tega ni andrewe tega ni pakewe sibuk malaikat maladeni kita. Sementara malaikat Ridwan najaga ingat ki onrota ke surga supaya ajak nama solang. Mana lagi malaikat Mungkar dan Nakir, mana lagi malaikat yang lain untuk idik mana rupa tawe. Kita nareko meladeni lebih tandre tu iladeni. Tuan rumah meladeni tamu berarti lebih tinggi derajatnya tamu dibanding tuan rumah. Bapak Bupati hadir di masjid, Wakil Bupati hadir di masjid, tidak mungkin Bapak Gubernur maladeni. Pasti ya wana. Jadi rupa tahu di naga gaya seta. Nasabak di naga gaya seta, na parallu torya sengema sompah. Ajak ta sompai pada ta tapakatunai aleta. Ajak to ta sompai awata tapak beling-beling aleta. Yena roli sapa yang kewi sompah ya seta. Na de nagaga ya seta idi na pancaji pongalatala. Sidi man ya seta pancajiki. Jadi yena ro pancajiki sompah itulah Allah. Ya. Andai kata ada menyembah binatang di Jogja, engka sapi lebih ni 100 tahun umurukna. Kok jambang ngero sapiwe nak kabetang maletena. Untuk aga nale papelampe umur apa sapi na bawang. Maka de to sirange we bele-bele mu iko to Jogja we meneng ka sapi melo sompah ye di igere mi sapi ngekwe. Jadi ko igere mi sapi nge na sapi li sompah masa igere buat tak. Ada yang menyembah batu, maka dia tuan lekuannya masa batu terus sompah, ini ipalu-palu ini batu ewe-ewe. Iya, degage wana, repa-repa degage wana. Iya, jadi nari kolokis sompah batu, masa dek tewa, apa ipalu-palu buat tak? Diantar ke seriang, dibikin WC, itemi ke to seriangnya, degage wana, masa lu itemi buat tak? Begitulah kayu disembah. Iya, pada-padamu igareke ipa itunu dega gewana menengka ajuli sompah. Jadi malah ni kesimpulan aja lalu gas sompai pada padanna apalagi nariko yawana. Ko pada padata ta sompah padata rupa tahu tapakatune aleta nariko yawata ta sompah ipa bilik-biling aleta. Nah kita yang paling tinggi derajat. Malam ni pah kira-kira kejadian agak sompah yang ini, cici nalo sompah, yang nasa cici kue, pejabat mitro mesi runtuh, peko gak pak yerote, apa ake, lo kebolana pejabat, nata kelo itu cici, agi ligokan, ya, alhamdulillah, ya. Onro China puang Allah Taala sini nato malabiki. Nareko mailo isom parilene puang Allah Ta'ala. Ya. Aga cina puang Allah Ta'ala. Walau asraku lahwita angkum makanu ya'malu. Nigi musyrika. Menyembah selain Allah. Apakah menyembah batu, menyembah api, menyembah hal-hal yang lain. Maka hancurlah seluruh ibadahnya. Hancur seluruh perbuatan baiknya. Hancur isem pajana. Hancur puasana, hancur pasidekana, hancur mana kena siseng sinin nagok madicina nari komelo isompai rilenewe puang Allah Taala.
sampai maka da guru tak ko pesantren lebih mina si bawamu makalah siwe mewa si bawa ibandingi to musri ke lebih mina tau male agaganna tawe na dekne lawi alias pencuri pencope yewa si bawa ibandingi tau musyrika maka damagai bansane Roma dosa mi tapi deton hancur sempajan pencuri berdosa tapi tidak hancur puasanya tapi orang musyrik semuanya hancur. Mereka mau pak baru-baru terjadi ibongkar ikoporna jamaah haji dikira sabu-sabu meliwi pajje ko Mekah pajje nah asli sabu-sabu itane menang ke pajje teli nah iya pajje we ko letu ka sudiang wampuren nigi na kena yeni tu masih jak matu menre haji akidah yang rusak yemi ko pakan do makada nigi menre porsina yeni tu masih jak menre haji yana tu cocok cenya pajje porsi. Jadi pengelatalan di sompadi, yana dia kecil kena aja nanti ke sompa-sompa lagi. Magi je tahu na lo ke sompa-sompa, melo isogi, na dena wata mapalau, sapani model lain. Melo imadising, jauh ni malasa, sapa ni model lain. Melo warani, sapa ni model lain. Ya. Jana ipalesu ni puang Allah Ta'ala kuatta. Nomor 2 melo ya ceri ko nabita ibadahnya. Fakkasiyanna nabita. Magi ibadahna nabita puang Allah Ta'ala nakatai. Dega galengin nakatai sengadina puang Allah Ta'ala. Magi na puang Allah Ta'ala nakatai na sabab puang Allah Ta'ala suruh ki. Maga nakalalena. Wakil bupati suruh ka. Pak desa wakatai pasti mencari. Jadi puang Allah Ta'ala ya kata general di mana? Salat lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, membaca Al-Quran lillahi ta'ala, menolong sesama lillahi ta'ala. Puang Allah Ta'ala tak kata aja galing. Yang kedua, ibadahna Nabi tak tepat waktu. Liwaktiha tepat waktu. Nah contoh kange salat tepat waktu nareko sempajang menjadi contoh mako mana nilainya puasa kamera malah puasa ki nah rate waktu itu lu tahu tulungi aja tak kada taromi olo irita kode nulis sorong notona tolona tulungi jokani tulungi magi na tepat waktu Bapak Ibu ini perlu juga kita cerna supaya dapat kita pahami. Tepat waktu Nabi tak beribadah nasabah mawar ike puang Allah Ta'ala. Aliki sidi contoh. Alhamdulillah alina teman kita hadir. Tapa makadai wakil bupati ta. Nisana milo kak malaki sidi to na jalo. Ya, iman desana na sirian. Nah, kedi walaki nah 200 juta. Pakai ni modal nak agi teluk bokeng ikhlas kak malaki 200 juta. Nah terima dengan ikhlas. Nah pakai ni dangkang yero di 200 juta. Dengan bismillah nape sih tahu malepi kedua ni dia menjadi 400 juta. Jadi nale yang nak di 200 juta lo ni palesungan ni Pak Wakil. Ada Pak Wakil deh, boleh metoki, pakai ni nak, kalah ni. Kira-kira, ini jadi iman desa seriang. Sementara santai-santai bersama istri, nah culi-culiannya anaknya rotal luwe. Jam 3 sore, tapa mata lipongi Pak Wakil, maka dari iman desa, wadi garota tulu kayolo, magi. Eta podamma ni tahu ko masigi anu campa piu hadire. Kira-kira apakah ini iman desa melaksanakan atau tidak? Ma kira-kira Bapak Ibu. Nah pegoga. Ya, 200 juta. Ondar ni nak. Mana? Ondrangi jamu. Magi nolika. Pak Wakil Bupati.
Engkau lo podang tekor. Satu. Yang kedua, matengangin na kalola dagangan na. Luar biasa, aga na balu. Ya, malah kumako kue tabung gas. Masaro. Modal 10, 2,5, ibalu 35,000. Angka ni pengalian mega matos to apa 200 juta modal lah. Tapa maka di Pak Wakil Bupati. Pak Imam Desa. Wadi gayolo makukewe. Tantara mana? Lo kantor nasabak nalit na pakai tahu mobil dinas Bagaimana Pak Imam? Berangkat atau tidak? 200 juta. Tutup dulu, matu pitangali. Iya, tutup niolo toko campur magi nawaregi kak 200 juta. Matengangi matinro. Sidape keluargana. Wah, nyaman na tuh di kepuran ni patinro mana Wijaya Nah, sidape ni. Si tengana 5 subuh Mataliponi Pak Wakil. Pak Imam, tulung mana? Lo kalau masih tak gemboi pintu gerbangnya. Nah di wiseng tegi mau goncina. Engkau gagari kita ketuh. Bagaimana Pak Imam? Pergi tidak? 200 juta. Pergi? Iya, mau reki 200 juta. Kembali Allah. Allah Ta'ala tanpa pesanan kita diciptakan sempurna. Ada mata, ada telinga, ada kaki, ada tangan, ada semua sempurna betul. Ternyata Bapak Ibu liwat tuh paling angkat tak ini tahu engka sahabatku buta kasih dioperasi matanya 50 juta deh boleh mak kita Wad di mama kita mata to sehat pa silingangi berapa 200 juta si wajah. Jadi mata tabawang kepada tu memang juta. Pengurus sekolah di dekat rumah kena tulang keropos. Matong kami kasih. Lo mau operasi tanpa BPJS, itangan ni 200 juta erotuna si waliwe, tapi belum tentu sembuh. Berarti itu tabawang 400 juta. Tega ni mata tai, tega ni jantung tai, tega ni paru-paru tai, tega ni docili tai. Tega mana ni lagi miliaran. Sampai di kota besar terjadi penculikan orang-orang sehat yang muda. Melo ibalu tacede-cede. Hati-hati. Nengker Pak Birina Puang Allah Ta'ala tidak pernah kita rasakan. Dirasakan tapi tidak pernah kita renungkan. Ada ya roh, ipake memang nyawa. Di Natal tuh ada di masjid, ada di kantor, ada di kebun. Yeah. Engkau ko WCW, engkau ko kamar Natal pun Allah Ta'ala yewe. Na rekomelo kireking sesosiwan ni pakai manyawa 210 lina. Namoy romaris satu iso. Kita ke rumah sakit dibantu pernapasan. Tabung besar itu 200.000. Sesosiwan ni mi pakai peko giso. Resanar. Umur saya yang 50 tahun. Siaga ni roegana upake manyawa. Udara yang diberikan Allah. 200.000 kali 50 tahun. Dena 200 juta. Oleh karena itu, ia na bawa kuramping aki. Tega ni waye na rekode matalo maliwi ini kai kita newe gratis. Tega ni balewe kode matalo mali ini mali kita perengi. Dena pa beligi po Allah Ta'ala. Kayu yang dipakai na rekode talo mali loki mali kola dena pa beligi po Allah Ta'ala. Luar biasa. Ya. Jadi komasur po Allah Ta'ala dek nirita alewe na rekode ni pegau. Matengami bawa cado-cado si tengana telu. Aku boleh maculi-culi si banae. Masuro mangoli po ang alatalo masigi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Temak kada campur pi. Hati-hati ki. Matengami bawa mabadu marwa pangaliwe. Matengaki madara manyama sa di kodara Matengaki makantoro manyama sa di kantoro Natama loro. Masuro mangoli po ang alatala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah dia tersalai hati-hati ki. Mawarak itu ke Puang Allah Ta'ala. Aja najit napatat dengi waye. Naresaki ni bawa tama ko 3 roe. Lalu oli pa na jaji na ito bati resa. Aja na napatat dengi udah rewe. Naresaki ni bawa ipake man napasa. Ini bantu pernapas apa. Na ito bati resa.
Kita nih musim kemarau baru 3 bulan, sana papen dinge. Iya, padi banyak kering, bunga-bunga pun layu. Ni kan rumatu nak kitangi pongalata. Napa turungi bosi mak beraka. Matangaki matindro-tindro. Iya. Si tengahna 5. Natapa masuro mangoli pongalatala. As-salatu khairum minan naum. Otoki. Iya. Kira-kira andai kata saya wakil bupati kuwalengi tahu di 200 juta kusuroi jokka mani mukarka pintuna bulaku nasabak di bisa ngigoncina nakada elepi tariolo matindro ka makanya palese 200 juta maagana kira-kira kalau papalesu ki puang Allah Ta'ala agana ya. Jadi itulah ibadah Rasulullah tepat waktu nasabah mawari ke puang Allah Ta'ala luar biasa pemberian Allah nari kode umelo jampangi de na natuwite aliku nomor 3 agana pilemba nabita akhlaknya apa memang akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam innama buistu liutammima makarimil akhlaqi majepunar itu puang Allah Ta'ala nautu suka mancaji suro kawan walino untuk pasukui ampe madicing maka sisa ampe na pengulutan Nabi Adam makanya ampe na pengulutan Nabi Nuh Nabi Ibrahim dan sebagainya tapi belum sempurna sehingga datang Rasulullah bukan merubah akhlak tapi menyempurnakan akhlak ampe na Nabi ta kopadanna rupa tahu ampena nabi tak kolo-kolo wih luar biasa tempona bicu nabi tak makampi bembe angka bembe na luar biasa benak na arawingi na pasipulu bembe yero bembe sini tilari jadi sipulu ngilenge nabi tak na lalu ni ro bembe sini yeto na bembe pina ilalungi pina lari. Iya mana nalepai robembe huru man. Maka rati Nabi tak. Bagaimana akhlaknya Rasulullah kepada binatang? Lah na capu-capui. Na capu-capui, na panabici. Bembe magi mulari. Puru no to. Iya puru to. Aja tapak rope mana? Wih pamasina po Allah Ta'ala. Bembe dia nang kena majampe nak. Jadi tidak pakai kekerasan, tapi pakai pacalo. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana akhlaknya kepada orang Badui. Apa era Badui terkenal arat dari pegunungan. Angkan Nabi ta atengangi tato-tato si bawa sahabae tapa materu Arab Badui we Mekke elona Nabi ta apa kira Muhammad alina tawaku weh melu macai sahabat kada Nabi tadi macai agama memang persoalan tawagata aseng mega harta rampasan di perang alina tawaku ya ropale tenan ni nale dek nama macai Nabi ta di masjid Rasulullah taklim bersama sahabat datang lagi Arab Badui materu teme macam Nabi tak dia macam Nabi tak nasedem mina paham Rasulullah ke Taif dilempari batu jangan angkat tahu seleng bulu sendiri mesti babuana mita Nabi tak maka dah bulu na Taif Muhammad nareko maka dah kita raka kak gepamana ni rotawang kewe mapeja ko ini sila loku teraka aga nasa Nabi tak ajakna de mina pahangi anu madece utiwirangi aku na pahangi de na mungkin na pegau gini kada na pahang anak na pak aku na de pa apo na pak kopo na de pa apo na alhamdulillah terkenal Taif adalah tempat yang aman. Hadirin yang dimuliakan, Nabi ta. Bagaimana Rasulullah kepada tetangganya? Luar biasa. Ini pasibu alena tama lebih ki Pak Desa. Bali bolangi.
asi de pereng galung asi de per dare bali petae ye nama apa pusing magi nanti mangesak ya angkap kejadian apa wanita ko belawa yero bali daretna matunu nih ya sekali na pura na tunui nasaki ni barele nasaki mana ni barele yero purewe nandre abi si senang kembali dari SD ni tewi watasaku nasaki barele ye le sumala bangkung macai asa ada nata macai dia me wisangi kasi talami matu yero di sana sah makum itu ini ti mesa dare nasa de me wisangi tega gang katalo mala ina de na paja macai jadi naddu kasi yero barale na tanangi aku watasana bali dar si sanna naddu pa baralewe na bagay-bagay nga mana lenge yero ba nasa diwalangi yero nasa tira ka bangkong unang titar jadi de gagaguna na emosi de gagaguna na yero nafsu amara inna nafsala amara tu bisui majapunar itu nafsu amara itu banyak-banyak natiki lo kanu majai illa rahimah rabbi sengadinna nafsu yang telah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ko bali bolana jelas kabere bali bolana yero bali bolana ti cerepei bila engkau nola Nabi ta lo masigi malasai Nabi ta menunda futurnya kade Aisyah selesai ini Andrele suruh Allah taala nasa doko bawan teki lolo loka lotira ni bali bolewe malase kasi padahal ieu he ti macare-pacare pa kanjak nampe na nabita ieu mana na romelo imana nabita masa padale ieu na romelo imana sampai makre to pandritata de gagatuna jama-jama halala matuna ieu mitu matuna cewe mapallo halala. Saya ulangi, degaga jama-jama halala matuna, iya mitu matuna, cema palo halala. Uramana na contohkan Nabita pengembala kambing, ternyata pemelihara hewan ternak itu adalah pekerjaan Nabi. Nabita pak dari ke Roma, jadi pak dari pak galunge jama-jama Nabi itu. Nabita mapa guru tungke-tungke wetu, giling mapa guru, jadi guru jama-jama Nabi. Nabi ta makan toro di Madinah di masjid Madinah makan toro jadi pakan toro zaman-zaman Nabi militer Nabi ta iya na romelo isapa na gampang nama kowe buka di internet bagaimana Rasulullah menjadi guru maceklo gayolo napale subolana tetep apa sih naceklo contoh angkero di Malase loka podangi mawiwitokan maka dari itulah saiki ko pole ni lari subuh lepani ko sirkole maceklo tete 10 bisa di matu napengka tikula lagi na tulah saiki bagaimana Rasulullah jadi pedagang Mario mana si depena kalau ni balu ko pasai tahu makada ya me lokasi depe na bita ori sisi de lokasi depe na bita padahal pada balu ro magi na bita mabalu ko tarala ni baranna nang kamu panalo malitawe angka baranna na bita nasa alito baranna si wali kasi alito iroyolo on amo pa ile de nagal baranna tarala alito yewe de nakada de na je gagay ako me loki mapasang talunga so dingang ka padahal pero si wali na balu tawe itu Rasulullah. Ye mana na romelo ilemba sini na to malabikin ke hadir. Apa nih mamulu di dari masjid ke masjid. Ya, loka makutana. Engka nagaro pacarama baik kata sambutan podaki maka dan nabita biasai si bombe bali bolana. Kanaga? Dia bagaga? Dia aja gaga si bombe bali bolana. Apa dia nak apa korna nabita? Yena pandra saiki timen la duaki fuata paturung ibo simak barakat ta puang paturung ibo sita puang maparallu ta puang
Pikogi carana lo na paturbo siye. Pikogi carana na tarima padongange. Namo sampajange dito na tarima po ngalatala. Salat sendiri tidak diterima, apalagi doa. Magi, dena talung ngeso, talung pulan ni dena sewada bali bolana. Talung ngeso bawa bu, dek nani terima sampajange. Podona to melo dua nari kong kato deni sewada. Kalau ada persoalan, ya maka dia persoalan, dia gak masalah. Jadi selesaikan dulu hablum minan nas. Apa denan kena bita nasi bombe bali bolana. Pertanyaan kedua. Biasa nih kalau nabi tanah kade-kade bali bolana. Jaja ka makade-kade bali bolana. Terus nyaman. Biasa nih kayak nabi tanah padi-padiri tinna bali bolana. Aja tuh nih padi-padiri tinna bali bolana. Malah Rasulullah engkau patak kajanai Nabi sallallahu alaihi wasallam agayro asi sumpungengi si bawa tomatoatta masih dalam kandungan sudah meninggal ayahnya 6 tahun meninggal umminya ia naro kasih tipatak kajanai Nabi ta peko gicara aku kasih mapede ciki tomatoatta ya andai kata ada yang bisa disembah selain Allah tomatoatta ni sumpah tapi dena wedding kisuro mi mapede cing berbuat baik kepada orang tua sehingga Rasulullah mengangkat derajat orang-orang yang berakhlak baik kepada orang tuanya. Magi kurampe di pamana terjadi na tendang itu matuan di tanah Sitolo terjadi di nasewada tomatuan hampir 1 tahun. Agamana na rumatuk ni takudik ni adampeng ke tomatuan. Ridallah fi ridal walidain sutillah fi sutil walidain. Narikologi mi de marioga rupong Allah Ta'ala nariko pego kideji lihatlah orang tua marioga tomatuatta ko mario tomatuatta makoto tu pong Allah Ta'ala. Tapi nariko mabaci tomatuatta mabaci to tu pong Allah Ta'ala. Namun di cengi pegau. Ada kan sahabat mas sempadan ni natioli ke tomatuan na di nape bali. Magali tomatuan na. Akhirnya dia dapat asap sebelum meninggal. Udah kejadian di Madinah engka sahabat makutan. Surona Allah Ta'ala pak doangan Nabi we tembus kepada Allah. Etana si onron-roke surona Allah Ta'ala si sebawat tapo maka engka pak doangan kuna tolak puang Allah Ta'ala. Di waktu Rasulullah salat tapa sempajana Nabi tak. Duan rakami na diwa itan. Urane rita neko sahabai. Surona Allah Ta'ala loka makutan. Agarong. Nasa magi na mitala daki mas sempajang. Nasa milla duaka ulalas sempajang. Milla duaka ulalas sempajang. Taluin law na tolay po ng Allah Ta'ala sidi. Yero bawas sajaray tolak pariladuan na nabita. Aganin lo nabita. Weng ngerangi tempo na talalino pada zaman Nabi Nuh. Sehingga saya bermunajat kepada Allah. Puang, ajalalo tapak binase kasih atat tapuang umakku gara-gara wai. Maka kami malaikat na tarima puang Allah Ta'ala. Jadi ajak mata bata insya Allah. Kung kamu seleng, dia na talalino. Doa Rasulullah yang kedua. Puang, ajalalo tapak binase umakku gara-gara kekeringan. Maka kami malaikat na tarima puang Allah Ta'ala. Insya Allah. Dia nanti seraman untuk mataru-taru. Ajan nih, cawe nih kan palopo. Ande kata melo itiwi oto base, angkani matu kon nih. Jana. Lo moki ke Allah Ta'ala, tapi makro ceranon nange. Mela duagi kola sempajang, terutama sujud terakhir. Ajak nih palepa kelila na rekoro pale bicara ogi. Atita na marelau. Tapi pakanja kita yola si sumpungan si babali bolata. Apa ero penghalan naro? Magi jadi natari yang paduan kepuang Allah Ta'ala. Nasi surat tadi teh sewada. Aja tama bilang. Doa yang ketiga Rasulullah. Puang, ajalala tapak binase umatku gara-gara asipeka-pekanan ditolak oleh Allah. Nah tolak ipuang Allah Ta'ala. Jadi dunia hancur nanti akibat peperangan. Iya nah, napentilada ya sengi peringatan maulid.
Ya tomi na tu nati malagay tawe na rekodik na limbe ampe kedona nabita. Apa nabita tita niro? Canya bawa sallam makan jampena, aku lo kalau makan jampena, apalagi nari kepada anak sallam. Aja nani cerita kepada anak sallam. Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nabi tak sallallahu alaihi wasallam sebagai oleh-oleh kedai Nabi tak yeroko tomas sapa dale ya ipa kanja kiwinia nato mibu na jama-jama halala na inapa ipa kanja ki parengarangan ripong Allah Ta'ala insyaallah iya na tu Allah lengang di taruntu iria senge agas yasinan parengarangan ipake ki pong Allah Ta'ala kade sana Nabi ta man shalla alayya kulla yaumin nigi tau si mata nak kata tungke eso iya yari ga tungke eso niwe hamsamiyah marraten masalawa koya we kalimaratu makoling lam yaptakir puradena na kasih asih itu tahu puradena na pakir itu tahu abada manenungan lam yahtaj ila ahadin abada malah dekna lo bantuan itu tahu kepada anda rupa tahu ini luar biasa jadi loni imai tomi pun na bawa lala jamang apa detos itu gagal na rekode gagal lala dekna mungkin ye kace malisa na rekode ni tariwai ya tapake ni ye hadisana nabi tai magi na tolla ina bitta bulu uhud mancaji ulawang nasabak de na ganna imana tapi salawat na pamanara na bitta wat di mana ipake we kalimaratu mibu sesosi wani alhamdulillah si tahun ni wampo ye salawat 500 ong kaya wasi runtu yang ke pananungan nas alhamdulillah de tomato sogi tapi de tesa digaga ya perluan na digaga nyaman na tu di kita lo mali tabung na dekai runtu na tapang kajuli ke itu alu boleh de topa ya upake ena royasa de ne lo tulung tapi pong Allah Ta'ala surat anna tirangnya nunna dalena tirang ye we kenapa salawat 500 magi je salawae kede pong Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi majapun itu pong Allah Ta'ala masalawa iko nabi we malaikai masalawat ko nabi we bimakna Nabi Muhammad aga salawat na puang Allah Ta'ala pamase na puang Allah Ta'ala na to padang kakuhi pamase na puang Allah Ta'ala to madising pamase na puang Allah Ta'ala ng kadali kasyaga ki masalawa we kalimaratu si semi bawa masalawa 10 tu pamase na puang Allah Ta'ala lawiki jadi ko kalimaratu ki masalawa sesusiwan ni 5 meto pamase na puang Allah Ta'ala lawiki Ega ni pamase di singa, pamase warampara, pamase keluarga sakinah, 5 pamase na po ang Allah Ta'ala lawiki. Agato si salawat na malaikae, at dampeng. Jadi, iro malaikae, wek kalimaratu ni lo at dampeng, kikipong Allah Ta'ala. Mapacim ito dosata, pantas, iruntuk pamase. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu, sininna, tomatapa, as-salawatoki. Agato si salawat na tomatapa, parillo doang. Iya naroon kada nabi guruta komel masalawa ki mela doan ni itu. Jadi wek 500 ki mela doa sesosiwan ni. Na masalawa na puang Allah Ta'ala na misangi aga na perlu ngataku ya naroon na laki. Ya, na iya mi biasa ro. Di situ kekurangan kita apa iero ialenge iero yon remak denuang. Madodo memang. Itulong si Dewi tahu. Napi yero yon remak denuang, madodo memang. Ada tak denuang, kuro to tatulunge na mariawa yori banding ini. Ta sidak kayo masigi aku ki masigi mak denuang, madodo memang. Tega ki pala mak denuang, aku puan na to tatulunge. Tega ki mak denuang, aku pun na bola, puang Allah Ta'ala pun na masigi. Na rekwalena na tuluk ki luar biasa anuang kami menah melo na laki. Jadi ini sini na malabiki pengertian na salawae
Pamma sena tu puang Allah Ta'ala turungi ki 5 nariko masalawa ki ke 500. Insyaallah nariko tapake niye tapa manarang wija-wija. Nah, sedi mihet to galung. Nah, itu kita masih surang. Dena ganda na ubage-bage. Tapi ko salawa na ini runtur yale sangidale. Apoku kena aja malah salawae. Peko gi carana dena lebu si pareng ngarangi ki. Kedeni rule sisengnya Pak Mita memang. Ko masalawa ki mamotoro oleh sengkang letuni tanru telo dia pernah kena 500 meta memang iya wedding icicil sedangkan kadire cicil tak bek ka 100 tung pura mas sempaja nih ini harus 100 pura dengan sempaja napa koi pegau nero 500 ya lamana nih hadesa na salawai maka dia nabi ta niki masalawat kepa ke pura sampaja subuh ke 10 pura sampaja subuh ke 10 pura sampajang maghribi apa malaikat tulungi Jibril, Mikail, Israfil dena ke 20 mi ke 500 niki masalah ke sejumai ya dampengan ni dosana ko ke 20 masalah arwa to pulona tau ya dampengan dosana maka dak dena 20 500 niki masalah siseng iwerengi pamase ke puang Allah Ta'ala 10 dan sisem mi ke 500 jadi alamanan nih yang luar biasa maka dia Nabi tak yang pantas bersama saya ke dalam surga adalah orang yang banyak salawatnya jadi itu salawat ibu farilla dua tak ini temata pe puang Allah Ta'ala menimba toroi aga tak perluang nah ni puang Allah Ta'ala alena pancaji ki mapakku na perluang atakku dia naruh pada gimana bu parakakna ada depu ngeta rina bita ripungulik na nabita sallallahu alaihi wasallam kemudian ni kana misengi padang kata wata matu ya pamigala ada wita jangan lihat banyaknya tapi lihat artinya kopolek telo teruntuk ya tanya kengir puang Allah Ta'ala sare kombengi tanre teluk mauli nang kaki mancaji tahu malomo pegoi ampe na Nabi sallallahu alaihi wasallam anak-anak tetap andre ngina mo ta cede na mani nae anya kina mana i ampe kedona Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sosoni timam maulu ko bolata ajak mani peringati pada yewe tapi ti irampengan wija-wijata irampengan keluarga ta maga ampena nabita meloi manre nah tangan kanan kau pakai Rasulullah makan dengan tangan kanannya meloi minum papana aja na 5 biota 5 tokta Rasulullah minum dengan tangan kanannya amana loki masuk boleh bola itu auratta istri-istri Rasulullah SAW keluar dari biliknya dengan menutup aurat mamoluk menempat tua senang jadi dia tu nang kapat telo namo balik lawam nih jadi paroki medi disiarkan ini ampe kedona Nabi sallallahu alaihi wasallam na to makarna Allah mamuari bari puang Allah Ta'ala na kiruntuk na lomonki na magampe ki ampe Muhammad mak berekada ki werekada Muhammad mape jepu ki na sabab ampe jepu Muhammad nengoni puang Allah Ta'ala sebagai ata nengotoni Nabi ta sebagai umat makuni roh kira-kira kurang pengaki marilah kita berdoa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa tub alaina innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.